India to alo zin football star Lionel Messi motuma mi puikal khom ten ama an mu theilo wanga lung oilo na anlan tir chungchanga West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee in mi puite hna thupa choiba ka West Bengal larsa pin thil thleng chungchang soifia turin state sarkar ashatir sports promoter Sata Drew Duta Bultuma Gold India Tour 2025 was saya Lionel Messi le akhel pui Luis Suarez le Rodrigo de Paul te chu in khan Kolkata a Vivekananda Yoba Bharati Riranga Salt Lake Stadium tia shed lara mi pui ma in lan tura ruwa manani a stadium a hian ticket sing sari vel zor chwani in cheng sangli atanga cheng sing khatman vel thlenga oma voina mi pui ma a in lan hun tura hian politician milar official nilem lo ten an bor ne awangin mi pui te hian an mu thei lo nia soyani a mi pui lung oi lo hian khelmol chunga bodol le thil dang an bom du nuwa ama veng tu ten Lionel Messi hi an shwai chwale sia wangin mi pui thinrim chuan thutna le munma a thil om dang te chu an swa sama thil thleng chungchanga hian voin khan so motowa thu buai zia lo ni nuwa he event bua sai tu Sata Drew Duta chu voin kai khan man nga lani West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee chuan voin thil thleng chungchanga hian Lionel Messi le ama mutura kal khom te chunga thupha achoya ruam mana fel file lo chungchang chui chiang turin Justice retired Ashim Kumar Ray le Chief Secretary Baka Additional Chief Secretary Home and Hill Affairs Department thunei tu te chu ruan ngal ani thu soya West Bengal larsap CV Ananda Bose po in football star Lionel Messi hun man na tura ruam mana fel file lo le venin na kalpui mumal lo chungchang chu soifia turin West Bengal sarkar shatira mimal sum dona le sum mu na atan mi pui laka ticket man sang tak bit tu ka ni chu sha thiam har sa ati thule ama ngai hlu tu tak tak te ban phak lo tura ruam man siam ani chu adik lo hle a sha thu soyani Lionel Messi hian tukin jing dar ni le achan vevel kha Netaji Subhas Chandra Bose International Airport ta tumin India le lung ara thimatangin ama le football ngai na tu engemaw sa tin an zui ngala voin choma khan India lo tlo puala ama lim an din fit som saria sang chu athlenna hotel Hyatt Regency atangin internet kal tlangin a honga India a acham chung hian Hyderabad le Delhi to le in heta hian film star le ram shwai tu poimo tenen anin mudon ani Union Cabinet in ram chunga zirna sang enkol tu UGC le atlupui dangte chun finatur Viksit Bharat Shiksha Addiction Bill pom sarkar lai puin zirna ti masona tura National Education Policy adwan to nuaya zirna sang zok enkol tu University Grants Commission All India Council for Technical Education le National Council for Teacher Education omekte chun finatura ruaman Viksit Bharat Shiksha Addiction Bill chu nimina cabinet meeting in apoma Herwa manathara hian Higher Education Commission pakhat din ni in ram chunga dan le dam doi kai noi ni lo zong zirna sang zok danga te thunei tu sang ber ani don ani Viksit Bharat Shiksha Addiction Bill nuaya zirna sang zok enkol tu tur thunei tu sang pakhat din hi zirna ti masona tan ani pialama in rail bol na ti zang khaina le malak na ti ol sam na tura ruwa manani a sarkar lai puin zirna kal phung thar akal pui mek NEP a hian zirna lama in rail bol na a thune na semzai na turin Regulatory Council tan Higher Education Commission din ani ba ka hian endik tu Accreditation Council te sum enkol tu Grants Commission nei le zirna kal pui dan enfia tushan Education Council nei chungchang tarlan alo ni to ani Sarkar lai pui malak na in ni zain lo na Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act MGNREGA chu Pujya Bapu Gramin Rojgar Yogana tia thak tura malak mekani nimina Union Cabinet thukhom chuan ni zain lo na ming thak na tur le he scheme noya na tho thei hun chung po sei na tur rot na chu apoma ni khat lo po cheng zani somlia ti sang turin malak ani dona ramdan puin khwale tuiten he na tho thei na chanvo apek ti lo tin na tura ruwa man MGNREGA hi kumsang ni panga atanga kalpui chan khani in lo tipung turin sarkar lai pu hinor alo ni fo to ani Union Cabinet chuan ram chunga cheng te chin chia na chiar pui census wai hodrot na chu apoma ruaman angin kumsang ni somni pasari atanga kalpui chan tur ni in tho nia then ani dona hemi atan hian cheng vai bel chesing khasang khatle zasari vel sen ani dona ni Indian Coast Guard ten ni lai nia Gujarat Jakhau port atanga lavak lova an man dan lova India ram chin lut Pakistan sanghaman tu mi som pakhate chu shen me kan ni Indian Coast Guard te hian phalna nei lova India ram chin exclusive economic zone pel tu Pakistan sanghaman na long Alwali chu ni lai ni khan Gujarat Kuch district a Jakhau port atanga lavak lova ti dingin longle achunga chuang sanghaman tu som pakhat chuan mana
phalna nei lova tuipui ram ri pe la poni in Maritime Zones of India Act nuaya thu buai siam sakin Jakhau Marine Police ne na thu zofia tura hlanan ni Indian Coast Guard chuan dan pa ngayin sanghaman tu ten ram ri an pelna chan hi zofia an ni ba ka thil thlen dan kim chang chui chian ani tur thuan soya hemiatan hian intelligence le agency dang te thopui mek ni in Indian Coast Guard chuan tuipui atangaram ven himna an tho meka theitop an chua thu le en liam le namnul nei lova man lak chunzom sel tur thuan soya ni European Union in Europe Bank chen khata Russia sung fai le thil hludang da that mangin Ukraine a chom dol don nizana EU member ram shwai tu thukom chuan Russian Central Bank in Europe Bank shang sung fai le thil hludang da that mek te tiam chin lova shen saka Ukraine chom dol na atana mang tura rot na lut chu apoma herwa manan hnuaya hian Ukraine ne na Euro billion sa som rupanga thlenglo nanga pe in Russia in Indonati top ani nuwa Ukraine chom dol na apek le tur mangin Ukraine hian EU atanga lon alaki arul theido na ni Europe Russia in sum fai le thil huwa da thati euro billion zani som US dollar billion zani som li pasari vel ni tura chu tani a atam zog euro billion za som re panga vel chu Belgium ma euro clear a omin EU hian tharuk chunga tan zel a shen sak thina wangin thil danga man na tur hian EU member ramzinga dodal tu anom thina Belgium hian Russia sum fai da that shen saka Ukraine chom dol na turam man rot na masa chu kumin kumtir khan alo dodal to a EU in tiam chin lova Russia sum fai le thil hludang shen sak tura majority vote alak na hian member ram som ni panga zinga som panga thop na chawa mamo a ruam man na thar pom ani nu hian Russia Central Bank chu Moscow court ta azwal ko ngal nia soyani a EU malak na chu international law bo chian na ani angin dan lova sum in chu saktum na chu an pom zam lo tur thu an soyani Iran achanga Nobel Peace Prize dong tu Narges Mohammadi chu thu nei tu te nimin khan an man leta ka wangin Nobel Committee chuan thu del kil omlo pa chwa zalen turin Iran angen Iran a mishing ding na chanvo hum halna le me chedin mun choi san na lama tho hlo ka wanga kumsang ni somni pathuma Nobel Peace Prize dong tu Narges Mohammadi chu nimin khan Iran mar chaklama mashat khopuya tun thatira boral Iran a mishing ding na chanvo hum halna lam buai pui tu lo yer pakhat Khosrow Ali Gordi vuina hun aman line manani a Mashad Lar Sab Hassan Hoshini chuan thil thlen huna hian sarkar beina le dodal na lam hoya mipuin aw ruala wangin mipui te hidana nga man khom mai ani thu soya mita mutu te soidanin aw rual na hian Narges Mohammadi le midang engi mozatin lu an tuam lo thu an soya ni Nobel Committee chuan thu chua siamin Narges Mohammadi man ani chungchang chu an ngai thu tak thu le a om na chin puang zara a hrisel na endik tu le thu del kil omlova chwa tir ngal turin Iran sarkar an phut thun soya aming choya din Nargis Foundation point mithi vuina atanga man zong te chwa zalen an phut thun soya ni Nobel Peace Prize dong tu Narges Mohammadi hian tum som pathum man lo tok to in thu boy panga thiam lo chantir lo ni to a ram himna ti der thong zonga khosa pu na te sarkar do dal zonga khosak na te dan lova mishing ding na chanvo hum hal tu pol din chungchang le lung ina khung ani chunga ngai sak ani dan apuan zarwanga thu buaya te thiam lo chantir lo ni to a ram chung le pon ba ka sarkar sang in chwa zalen tura an ngen hnuwa kumsang ni somni palia bor som na awangin lung ina changa chwati lailok alo ni to ani Thailand Parliament chu hun bipa ngai ayama in thlan huai hotani don awangin Prime Minister le lal pompuina ne na thia ani Cambodia shwai tu nen anin biak na awanga August ha heti laya Prime Minister Peitong Tarn Shinawatra pai thak ani hnuwa sarkar na thar siam tura anutin Chan Virakul kai shwai Bumjai Thai Party le Eptu Party lian People's Party in Ramdan pui siam thaturam malak na le thali hnuwa Parliament chana tura anlawin rem to na chu People's Party hian bo chia a Bumjai Thai Party an po wang le Prime Minister Nilai Mek anutin Chan Virakul pai thak na tura no confidence putlu antuma wangin Prime Minister Anutin Chani Virakul ngen nangin lal maha Vajira Longkong pompuina a House of Representative Parliament dinglai chu chia ani Thailand Ramdan puyangin sarkar chia ani atanga ni somni panga atanga ni somruk inkar chungin in thlan pui hi huai hotura ni dona nakum January thatope mo February thatir lama emo in thlan hi huai hotura ngai ni in thana sarkar thar adin le ma zong chu Prime Minister Anutin Chan Virakul hian thu nei na achel chunzom ri don ani
Eptu Party lian People's Party hian kumin September tha khan Bhumjai Thai Party nen Memorandum of Agreement ziakin Ramdan pui kumsang ni som pasaria sipai thune na hnuaya duan chu mipui ro rel na lam hoya siam thatorin an rela Senate duat na chungchang Ramdan pui siam thatna a Bhumjai Thai Party hian tuna sipai thune na Senate duat thop zonga vote an thak awangin People's Party hian thodun na atanga in hnu do an rel ta ani Bangladesh President Mohammed Shahabuddin an nakuma in than pui zo nuwa President atanga abantur thua soi nimina thuthar thedar tu te akom na Bangladesh President Mohammed Shahabuddin chuan sarkar pai thla kani nuwa ramdan pui vongnung tura adin munchulwa chhun zomani thule Mohammed Yunus kai shwai sarkar le lokin ro rel na President thune na anpal samawangin President mo phurna chu chel chhun zom zel atum lo thua soya Ramro relna alu berdin munlua tu ani chunga shwai tu lailok Mohammed Yunus nen thasari chuang anin humya lo le sarkar pisalian shanga president ani anga athalak ta telak tha kani chusia thiam har sa ti thuasoya nakum February ni som pania in thanpui bua se ani huna president tatanga abantur thuasoye Bangladesh President Mohammed Shahabuddin hi kumsang ni somni pathum February ni som pathum khan heti laya ro relai party president khanna candidate tura an chop chuania chu tu om lo wa than plin ni in April ni somni pali khan rin om na thu tiam tira lak lo ani president tam hi kumnga ni in kumsang ni somni pariat thleng achil thayani Sairang le mong buchwa inkare kong kilometers ani sopni pathuma thui lai chunzom na turin final location survey zo to ani a detailed project report siam na tur sum po sanction ani to ZPM chalai president puje jelal pek luan sarkar in bana kai policy thatakina kalpui theya tundin huna zoram mi pui ZPM kai shwai sarkara anrin na an tok ni a sha thu soi Football star Lionel Messi and India atwa wanga har sana thleng chungchanga West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee in nipuiten hena thupa choi European Union in Europe bank chen khata Russia sun fai de thitlu dang da thatmang in Ukraine a chom do don Khatizong ka Chanchin Thar kan puan thei te chu hani e